ambao umechaguliwa. Niendelee kuunganisha watu ama niwatawanyishe? Akiariria makiria ma ajumbe ngiri mũgwanja a kĩama kĩa UDA nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Bomas, gavana wa Nairobi Johnson Sakaja nĩ atĩtĩrithĩtie bata wa kũnyitithania kaunti ya Nairobi na njĩra ya gũcagũra atongoria arĩa makũrũgama na ajenda cia kĩama gĩkĩ kĩa UDA. Teza women rep, Omanga alishindwa, Wanjiru alishindwa. Wabunge out of 17 tukapata 4. Kwa hii chama chetu 4 out of 17. Na kwa MCAs out of 85 tukapata 35. So nikaulizwa, unaenda kutengeneza nini huko juu kama kwako Nairobi iko kazi inahitajika kufanyika? So that in 2027 we get a majority for the president, we get a majority, we get the senator, we get the women rep, we get MPs and we get MCAs. Ni dino kuria Sakaja akomithitie arĩa makoretwo makĩmũkĩrĩra na kuga atĩ makoretwo magĩtheremia ũteti wa ũndũrĩrĩ. You know, bullies are the biggest cowards. Do you know that? Bullies are the maka unaenda sijui kwa msitu sijui wapi. Let me tell you, if you want respect, respect other leaders. Respect other leaders. And if you don't respect those leaders, respect the people who put them there. Ajumbe aya ngiri mũgwanja nĩmehĩtĩte na kayũ kamwe kũnyita mbaru Sakaja harĩ mĩto yake ya kũiyũkia ũtongoria wa kĩama gĩkĩ gũkũ Nairobi ithurano-inĩ iria itanyĩtwo gatabanio mũthĩ wa gatano ga kiumia gĩkĩ. Sisi tuko nyuma ya Governor Sakaja, tutapanga mikakati yetu, tutafanya kazi. Mimi ninasaidia kuendeleza kazi yetu. Pale nyumbani mali nakula na lala na moto ikiwaka mimi nakuwa wa kwanza kuzima. Si ndi kweli? Health center iko mara kabisa. Pale Kware tuko sawa kabisa. Katika Green Army ile ambao umedeploy katika mtaa wetu, sisi tunakusalute your excellency kwa ile kazi unafanya. Kĩama gĩkĩ kĩa UDA kĩambĩrĩirie ithurano ciakĩo matũũra-inĩ mũthia-inĩ wa mweri mũhetũku, iturwo ngiri mũgwanja cikĩheanwo kũrĩ arũgamĩrĩri a ithurano ceceni-inĩ ngũrani, nacio iturwo 1,700 ikĩheanwo gĩkĩro-inĩ kĩa wadi, gũkũ ahotani magĩtanywo gũkanĩrwo thutha wa ithurano ici cia wa gatano ga kiumia gĩkĩ. Wale jamaa najua wote mahali wako wamevaa majacket na makabuti. Si Nairobi ndio hii? Kuna Nairobi ingine? Kuna Nairobi ingine kweli? And we have no shame, we have no apology, and we seek no one's permission to unite the people of Nairobi. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV rĩakwa nĩ Mwangi wa Mũrugi.